Svečano je i može se reći veselo otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Na izložbi su naravno bili prisutni i autori, njih 50-ak iz Centra za zaštitu dece i omladine i drugih domova. Evo šta kažu buduće zvezde slikarskog neba. Prvi put sam krenula sama dok nije došla Jovana. Onda nas je ona mnogo se trudila, oko nas da lepo slikamo mnogo, išli smo na Taru i tamo smo slikali, putovali smo. Tako od malena volim da crtam tako. Na svoje osnovne godine počeo da crtam i tako sviđa mi se to. Mislim da sam bolja od nekih, sad ne mogu da kažem da sam najbolja. Kad sam došla u dom, svidelo mi se jako to što deca imaju dosta interesovanja za slikanje. I onda sam htjela, na prvu radionicu sam došla samo da vidim kako izgleda. Jako mi se svidelo rad sa Jovanom, svidelo mi se društvo, odabra naša ekipa. Krenula sam da slikam, mislim da sam uspela u tome. Osnivač fondacije i glavni pokretač mnogih izložbi, a pre svega rada sa decom je, kako kažu deca, slikarka Jovana. Neku decu poznajem već 5 godina i znam kako su napredovali u slikanju. Znam kako su slikali kad smo počeli, da nisu mogli ni da drže četkicu pravilno, a sada znam da se više trude i da jednostavno duže stoje na slici i uspeju da dođu do boljeg rezultata. A druge neke su potpuno iznenađenje i meni samo i zato što neko dete dođe ljuto i isprazni sve svoje emocije na to platno i slika bude fantastična. 120 platna, crteža i slika na temu portret čine ovu prodajnu izložbu koju su svojom maštom stvorila deca i možete pogledati u Muzeju istorije Jugoslavije do 6. oktobra.